Weruba aino mu gishoro kuteberezwa kuba ine myaka 20 y'obukuru narwo mu cyaro cya Kashanjure kandi no wari guteka tekwaho kuba yatwekira umuhara weye owayezariro wizarari yo kubanza kandi polisi yashema Central Station kabwo hene muhiga bundi numa ni kigamwa ngo Weruba kacoma kuziko umwana w'umuhara uyazira fire ubwo ari kwerwaho morano mukasheshe buri kutagurikana yagenze mu maso namufunsa n'urubuto namutwala ku kicyamo ero urubuto wali byamu n'okuzikanazika bwe twatuseyo twamusanze aduse naye tuli mukunoonya twishyira irwaro rya Cyangenyi Health Center ya Gashatu Kakindo aho mu cyogo yazarira cyo yatugira ngo namazuma ishaka mutweka kandi igikorwa cyo bakakizamo mu mwaka wa 2018 ubuyavira takakize imyaka 18 apana nakagwe nyoreba nase myaka 5 na mukago munsi tinka chikuraga wahura emyaka yanje inasyo munsi geto rachuriye hona bantu mwe abakazi ba yezire abakazi umunsi bizire cyabiro nk'umuntu gumiki yagambara twasanga gora yakwase cyabiro nk'umuntu go twasanga gora yakwase cyabiro ko namubuza ntatu tukora iki nanje tatumwe no cyabiro muza gukora iki atereka tugikuze ugezare ibindi ntukubantu birebo konke cyo kutangaza umuhara yashaba polisi okurgaha kuhiga nisishe agumize gutaramuhambere ati ngo ubyagenze akubanye utarakwasira kifuba kandi ati tarampambere kunanisha ngo amarekore aiza andebere tugumisha umuntu abatura bakashanjire kikorwe kibakijumirire government twobiyambi abantu bagwisaka gwe bantu mu muntu akararire no mwana we cyato semire kuba nozara mwana ukagaruka ukararana n'umwana wawe n'ikintu cyo cyagaruka garuka muzara mu mwana ecyo mushija kuzika wenko muntu bagize ngo ni hano kuzika wenka nakare nazuba umuntu ko tazika wenka muntu oyeta abantu waza kuferwa nuwenda yakurarira ugire umuntu oyeta bataka tuyikiro mu makaga Weruba no mu gishoro kuteka tekwaho hamwe na polisi abitabira atari yo konka abatura batorekere kituru cyo mwana ati negisha hano bakuba nubwo ari n'abataruho obeno shangantina musinzi yaba baka tinkumanya yaba n'ikibantire mu yaba n'ikibantire mu tinkumanya Yawasi Makaro mu bakirinjo muri Shema nagira ngo myaka yakaro umuntu wabira byama n'umwana we bakaba bamufobera nko kucuru kubasika kakobere kigice urungiye habwa abantu akabiro gutera amabare nkabibiro kuyabegama nkogwa kabere uwo gutera amabare afa ubwo na warugo mwana babari nabo komwa bombi abo kuba bombiri ebene byabo bombi Makaro nayongera agira ngo namahana garuko basa kukuratira umwana mpaka firi rere no mwinazi no murogi naroga n'abana be akabiro gutera amabare kuko mwe nkutusoblo taking hand twagambaho n'abanyadini abarimu Venerable Reverend Joseph Mwenyunge akidiko nuwakabwohe akidiko narahaga gwaka icyo ni kibicyango nyukero ngo ruko guru kugera n'icyo bicyango omusheija kwikahihi no muhara amutekatekire ebyo mubonano kumuchwe toroboza akidiko niyagaruka yakabukira abona bari kubyama n'abakamwana ngo cyo bari gukora tubari kucumanya nyuwe nimbugana bugana mukamwana wanje rero arara nawe rero amweteka harubaju rero atandika kumukirigita ebyo ndey hano utarujweka busha mukamwana wawe ruhanga yakigamba ubwo nagira ngo Bible tero kwikeruza umuntu wena kubyama no munyabuzari atarigera owahika omunyabuzari wena omurihi kumujweka busha ninge mukama ruhanga owabagambireko otariko munyabuzari wawe hihi kumujweka busha otarujweka sho busha hakubenjuro yasho nicyo kimwe neyanyoko okurigera habashaho ba Cyangenyi Health Center ya Gashatu omwana bire naburwa mesandive rakazarwa ngo konke cyamuretire yafa nahabwa kugira ngo mu cyaka cyererwa kuzo mu irwaro gasha kwa Mike Twakire